الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جهشنا أصل بستهشته ودي والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين. اش اصول اهل السنة والجماعة ابيا جهداري كرن وجبجي كرنا اوان امرا ابدكو امام ينجي امير بصرمانة در تخيدا مصنع بصرمانة الرئيس وسروكي بصرمانة وقت امركي در تخيد نهي كيد كدن اش منهج اهل السنة والجماعة ابيا جهداري بو بيتا كرن واجبن بامر البر والفاجر بجر شاف امير هاي بصرمانه مظن هاي بصرمانه يباش بيت ينجي خراب بيتا. ومن ولي الخلافة وقلت هل كسكي خلافته بصرمانه بكبت الدست ويدا واجتمع الناس عليه وخلق الدور كوم ببيتا ورضوا به وبرازبا وخليفة قد أبي وصاجي واجبة جهداري كرن بو بيتا كرن وجبجي كرن أمر دي بيتا كرن ودي ومن عليهم بالسيف وقد هالكسا جيب شيري دس خلاط بدس خوبة بنتا حتى صار خليفة حتى وجد بيتا خليفة بصرمانة وسمي أمير المؤمنين ونوي بيتا أمير المؤمنين وسمي أمير المؤمنين هنجي أبي وصاجي جهداري كرن أي واجبة. أول جارم دبهن سحكي نيم اف اصلي هاي جلكي مازنا وجلكي جرنجي ولا دانش في اصلي جلي مشكله جيت بنو جلك خرابيت نجهي كمين جار چينا بيتم بسلمان ادبي مازن نينا بسلمان الجهكي المنطقه الجهكي سلوكي خو مازن خو نبيدا ولي امر اللغه العربيه دا بني ولي امر بكردي چيا؟ بكردي كار بدسته كار بدست يعني اوه كار دا دستويدا شولو كارو بار دا دستويدا عربيت بيجنوي ولي امر او كسي كو بيتا مزانه بسرمانه بايك السير كود بيتا مزان يعني هل كسي بي مزانه ايمان دارا سروكي وانا بايك السير كود بيتا ريكا اولي اهل حل عقد دين یان ده ایکی هل بشیرن یان شید چند کسی که دیار کن که ایکی شوانا بیده هل بشار نفر که ایکیه اهل حل و عقد ما قد ایکینن او کسی الشهرزا و دبسپور و دزانا بوار آینی دا و بوار رببرنه و آبوری و سیماعی دا کن ببن اف شهرزای تنه ده کسی که هل بشیرن ببیده مزانه بسلمانه سروکی بسلمانه ابدا ایکی هل بشیرن یان شید چند کسی که دیار کن نفوانا دا ده ایکی تهل بشارتن و امام ابو بكر رضي الله عنه هل هو صاد بو سر قول الراجح وهي درست طبعا هو صاد بو اختيار كرن دليل شي بيافا وقتكو پیغمبر مدي عليه الصلاة والسلام انصاريكم بون السقيفية بنو سعيدة دا سقيفية بنو سعيدة دا سكون بون وقوتي ام دي السعدي كينا امير مصنخ اما پیغمبر مدي عليه الصلاة والسلام وام خضانة مدينينا ام خلتي فيرينا سعد دبيتا مصنبه هنا وقت پیغمبر عليه الصلاة والسلام مريو بصرمان مجين يعني بششتنا ويو آماده كرنا ويبا امام عمر بشندت حاسيد بشت ابو بكر دا بچين ابو بكر ابو عبيدة وهر وصا امام عمر التين سعد كانت كوم شخصا كي كوم بوي عباية خويت خوال كري اینا امام عمر گوته و کیا گوته و سعده گوته این چت کن ولی گوته همه کار خود کن که اول بیتا مزانه ما اینا امام و مکرهینا اتبر فرهیت خدا و اتبر طنگیت خدا و عسرنا و یسرنا الوصا حالات خوش دا و حالات نخوش دا و اثرت علینا ساکه بفقره هنه وأثرة علينا الرسول ما بيعت داي مسوس داي
ام هر گهداری بکینوش بن امر مزن خو ندر کبین حتی اگر اثر جی هبید. اثر او یعنی ما فی خوب بشیده بخید، ما فی خوب بشیده بخیدن. و اوه جینین پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام بحثی به چنده نکر بیدن یا گودی ستکونو اثر و امور تنکرونها ده اثره بید. هند امیر دی فوراد بسلمانا ما في خود بشي بسلمانا يا خن ده هند تشتاكي نبدل هوانا مخالف شريعتنا بس وان حالت تهمية دا فيت انسان گهدار بيتن جبن طاعت وي ندر كبيتن باشي دا وفوزاي پیدا نكت يبن فره بيت دا خازا ما في خوش خوده بكت رب العالمين بعدالت خو ده افي وضعي شارة سركتن قوتي وألا ننازع الأمر أهله وأم تجارة دست خو نبين كرسيكا مزن و دست حالات دارد خو و نبینه اگرت کشتن و خوین رشتن و فوضای حالت اکی دا هر تمامتی حدیث دا درسته تجبن امر سروک خود درکبی و دست پاوجیه یعنی رابی سرخو و وجا دست تب گهاری نوی بیتا کرن او جی اوه پیغمبری گوتی علیه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. افقال تاني قلتن قلت إلا هنشوي ما ظني كفرية كبينن كفرية كتوا يا بواح يعني الرون وأشكرا كفرية كصريح جبت ديتن عندكم من الله فيه برهان هو دليلك هبتن دف خدك وأفا كفرية أفا در كفتناش دينية جي در كفتن وبشينجي جي اف بابت هبوبت رون کرن اوتا کفری کر شبه و گمان توی بین لادان اقام حجل سر بیت را کرن اگر هر یه مصر بیل سروی کفریه هنگی او سروک ده کافر بیت وقت کافر بو گهداری کرن بوی نینه گهداری کرن نینه درسته شوی رو او بیتا گورین بس حتی بیتا گورین ام پدوی دو شرطاینه حتی بیتا گورین راستا گهداری بونه تا که خلاص کافره و شویده و پدویه کرسی کش بن بین نداره که دیب چتا جیوی خلاص ناشه بیتا و حکمیل بسلمانه بکد بس دو شرط لازمن. شرط اولی مهز و شیانت راکر نوی هبن هز و شیانت راکر نوی مهبن چونکه ما قاعده که شرعی هید بیشتتا راکر نا خرابیه چنا بیتن اب خرابیه که شوی مزنتر بیتن یعنی حتی از وی مزن کافر سر کرسی که راد کم از بب سبب ملت کافل ببیتن وجه 10 ساله دی 20 ساله دی 5 ساله دی وکی بری نزوریت و آوا نبیت و پزاره ها مرو بنکشتن و بدمایی که بتعدایی که رابیت آن نرابیتن نه وید هز و شیانت را کرنا وی سروک کافر هبن او جا اگر کافر بو. نقطه دوه و شرط دوه بدویه ما ای که شوی باشتر هبیت ام دانی نجهوی که فعلا بشیتم ریوه بتن شیانت ریوه برنه هبن و مزناتی هبن وی شکلی هنه درسته سرهلدان برانبر بهتا کرن و اف کسی هنه بیتا را کرن. اما نوکه و اف باجر ام نوکتی دا جین ملت ام نوکتی دا جین که کردستان مزنت ما بسرمانن سروک هرم سروکی حکومت بسرمانن بسرفه بسرمانه مشورش نافدهی وینینه داخلی وینینه که چوایا جل خوده چوایا يعني نبين أخوه خود تعالى السري بس سرفة بصرمانة وأم أمة پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكي پیغمبر قوتي نحن أمة نحكم بالظواهر أم أمتكين حكمي بسرفهيتكين سرفة بصرمانة تماما دي حكم إسلاماتي ورگريتن وبيد فيها قهداري بو بيتا كرن اد باشيه دا ند گناه و خلطيه دا و جبن امروي ندر كوي دا فوزا و مشكلة هنبن هنگی ده کافر بیت وقتی اف شرطه هنه مگوتی کفری یک جبت دیتن یا رون و اشکرا بیتن ما دلیل ایک به بیت کو کفریه اقامت الحجه سر بیت را کرن هنگی دشنی کافر بیتن والحمد لله رب العالمين. امام عمر گوت از دائم آخوم بس گوتی ابو بکر اشارت دامن و گوتی والله یاش من و از آخنک جوان بجم بس او ابو بکر گوتی گلک شیام جوان تر جلکش من نرم و حلیم تر آخر گوتی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام
یا گوتی امیراتی دید ناف مدا بید نحن الامراء ام اميرين وانتم الوزراء وهين وزير اميرين دد نف قريشي هذا ودش ما بيتن بشكل يعني پیغمبر خدا گفتی عليه الصلاه والسلام اینا في حالت يعني ابو بكر گفته بجا ابا امام عمر ابا ابو عبيده هيك شلون بخوب هل بشيرن بيت خليفه هوا البناء اگر نصك هبا قد يعني پیغمبر عليه الصلاه والسلام پشتی مرنا خو قد يعني بري مريد قد بي پشتی مرنا من ابو بكر بيت اگر نصك صريح هبا انجي امام عمر ما دو بشتی مانه ما حديث هاي كنت دو بي انجي ابو عبيده دو بيت ما حديث هاي دو بي بس حديث صريح اشكرا نقول يكود ابو بكر بيتن پشتی من لو ماجد بري ابو بكر رضي الله عنه بشتی بخوي كيف هل بشن بشتا بكو مانه يان امام عمر يان جي ابو عبيده امام عمر راد بيت بشته پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام الدين مدى تو پیش ما يخستي وقت نساخ تو كر يا امام ما ام ترازين في الدنيا مجد البيش ما دست فكره دست ويدا وقلت يا من بيعت داي ابو عبيده بيعت داي واول انصاري بيعت داي وخلتي هم بيعت دا كي ابو بكر رضي الله عنه بره ابا حالت دویمه هی امیله يعني مازن بسلمانا سروك بسلمانا بری مرید ایکی دی پشتی خدا دی اوش ريك اگه شرکایا کو ایک ببیت مازن بسلمانا و سروکی وانا بری بمرید بشن پشتی من فلان کس دبیت سروکی و اوش یاورد بوی ابو بكر رضي الله عنه امام عمر دانا جه خو و دی پشتی من امام عمر دی مازن حوادی و دبیت امیر المؤمنین و برکی امام عمر هاته البشارتا ريكا دي سه افریقا سینه درسته بس به چندشی خلیفه جگیرت بیتن و مصانع بسرمانا ثابتت بیتن اوشی اوه ابشیرو اسحالات و هیزا خو بقوتا خو بیتن کرسی که ورگرید راب بیت سر خو و بچیتن و بهیتن او مصانع سروکی بری خوب دانیتن و او کرسی که ورگریتن و پشتینگی خلق بو سرجمياي لبين او ببيت مازن في ريكيجي بهر سي ريكيت ما قوتي كيش كشوانا ايك ببيت سروكي بسلمانا شرعا وك منهج اهل السنه والجماعه بيا بدبيا قهداري بو في مصنع هني بدك هندي بسرمان بي هندي بسرمانه مادام بسرمانه ادباشي وخير داد قهداري بو اول شيء نص قوتنا خده نا قوتنا منو يعني بلكي قلتنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كلمة دارا أطيعوا الله قهداريا خده بكن وأطيعوا الرسول قهداريا پیغمبري بكن عليه الصلاة والسلام وأولي الأمر منكم وقهداريا ولي أمر تخو بكن ولي أمر دجور ما يتي ولي أمر ما الدنيا وسروك ومصنة منا خد تعالى يقولي قهداريا وان بكن ولي أمر الديني علماء وزانات منا بدبیا گهداری آوان جید خیر و باشی دا پیدا کرن و اب گهداری کردن هنیاش قصدانی نخواد تعالی دانایی بلکیش برهنده دا چجارا نف بسرمانا دا خوزا پیدا نبیدن دا همی گفا ریست بسرمانا ایک بن شک ببون و تفرقه و هلی بخوب چیتن نبی نف بسرمانا دا وقتی گوتن اکهاتا گوتن اوه خلاص همی دا سرجمی های لین و دا ایک رایی بنو بوچون بنو سرویر که دا پریوچن ای بشنم دی شریکین یه بدی امناکین ای دی بشنم وری دی تاوا کرن یه دی بش نای تاوا کرن ای بشنم وری دی بیتا مزگیفت یه دی بیشتا مدرسه بیش کلیه فوضا دی نف ملتی دا پیدا بید بس هر گوه که گهداری بو مازن بسلمان هاتا کرن وی حالت هنه فوضا پیدا نبیدن شینگیشی او کسی بیتا مازن بسلمان بدویه عادل بیتن بدویه اف مازن هنه وبكت يا خده فرمان بكري وبكت يا رب العالمين امر بكري پیغمبر خودت بش عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة قلنينا كسك شو لك بصرمانه بكيفية الدستويدة كاركش كارت بصرمانه بكيفية الدستويدة وقتت مريتن اوي خشتت بصرمانه كده حيلة ليكربن مال وانا خاربيت تزي ليكربن ظلم ليكربيتن
نعدالتي كربيتن فش كربيتن بسلمانا قلت إلا رب العالمين دي بحج السد حرام هرصا پیغمبر خود بيش عليه الصلاة والسلام ما من أمير يلي أمر المسلمين نينا ما صنع كبيتن كارب بسلمانا كبيتن تستويدا ثم لا يجهد لهم وينصح شيء خود زحمة ندد بو بسلمانا يا باش بو بسلمانا نبيشتن يا خير بوانا نبيشتن إلا لم يدخل معهم الجنة إلا بكسيات قالوانا نجد بحاجة شو إمام مسلم رواية كتن إذن أو كسر بيتا سلوك ومازن بيت يعادل بيت راستي بس بأجر يعادل نبي أجر هاتو أف مازن هني دزيل دف هبيت ظلم الدف هبيت نعدالة الدف هبيت أبا همي هبيتا موقفي بالصرماني بيت يتشوى بيتا وكأهل السنة والجماعة في بسيارة بهلا بلا صحابيش في غنبري بكين عليه الصلاة والسلام صحابية نفسي في بسيارة هني يش في غنبري خودي كري عليه الصلاة والسلام أم قدري بكين في غنبري صلى الله عليه وسلم شوى جوابه ولا غنبري خودي صلى الله عليه وسلم بحث كده قلت دي هند أمراء تعرفون منهم وتنكرون هند تشتا تبدلي هوا بكين هند تشتا جي نبدلي هوا وبدلي هوا نابتنو ومخالف في شريعة جيه هر وسط حديثة قريدة صحابية خوب بسيار جيكن قلت يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا قلت ما في خشمت خازن از دوام بو بكم كار بو بكم هميت شا بو بكم ويمنعوننا حقنا بس حق ما مش ما منعت نادنا شو بكي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت أدوا الذي عليكم قلت أول سر من التواهين دي أدا كان وسلوا الله الذي لكم وأواب هوا هندش خود خاص روايات عديدة پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام قلت عليكم بالصبر حتى تلقوني على الحوض قلت بيدبيهن بين فرهبن صبر بكشن حتى ينسر حوضة جهنم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام چجار حش فوضای نکریه و امامت بسلمان جیل دیف رباز پیغمبری چوی عليه الصلاة والسلام گل هنده پیغمبر خدا بوان دیار کرد يعني وقتی هم بشین گهداری بو مازن بسلمان دیتا کرن گهداری باشی بتنه دایه گناه دا گهداری چه مخلوقات نایتا کرن پیغمبر خدا گوتی عليه الصلاة والسلام انما الطاعة في المعروف وقتی هم بشین گهداری باشی دا يعني هروسا حديث هذه قوتي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بأمرية خالق دا قهدارية چه مخلوقا نايتا كرن چه مروبا حسيه دي باب التبن چه مروبا هبيتن بأمرية خود بتبدأ كرن تناك إبرا كي بيتن بس اگر من نكر معناه او از دي فوضى پیدا كم معناه او از دي خرابي كم آن دي خراب كم نخير از گهداری ناکم اد في خلطی دا بس باشی دا همی گا باده گهدار بم و فوضای جی پیدا ناکم هات ندف امام احمد قلت ای امام طبعا مصنه هنگی معتزلی جی بو قلت ای امام ما ام ندر کبین وقت نهاتیه رابی نسرخو در کبین حتی کنگی ظلم تعدایی ندر کبین امام احمد چه قلت قلت الدماء قلت خوين ابروكي وقتی ادوان مظاهرات و خو پیشاندان تنه دا و فوضا هنه کر دیگه که تیتا کشته دنیا خرب داوی دیتی بو بدل فنا وقتی گنجک و لاوی تیتا کشتن کی ده بو به مالها بی گنجه هنه تعویز کتن خوینا مروبت هجار و یت لواز دیتا رشتن و ابد کو تو جبروانه در که بیتید جهت خل مرتاحا و طلی نشتینه و چجی نه هاتا گورین برندشی افریقا هنه نه درسته بگورینه ای که بگهی توان مازن تنه بشته تقوى خوده بکن خوده بترسن نصیحت لبکنه به مطلوبه اما سر شارع در که سر مین برا و بس پاوش ما حکومت خو پاوش ما سلوک خو مازن خو اوه هنه منهج مدانینه ام نابجین ام پشتوان ظلمینه ام پشتوان دزیینه بس ام بجین اوه هنه رکا چاره سریه اگر حتی صبای از زوهین پیک ول جهنه ها بجینه و بحث بکین ده راتبه تایوی دایتن ده مسئله حل بیت نخیر بلا
افهاني پتر دي ما آزرين تندشي وانا پتر دي فوضای پیدا کرد پتر دي بهنما تاين کتن ريكا چارة سريه او کسی دست وانا دگهی توان واجب السلوان نصيحة الوانا بكن او کسی دگه نوانا دور فرد وان رين نخار شينا ملاقي بو بكن بدبين نصيحة لبكن تقوى خده بكن خده بطرفن حق بملتي تنبن نصيحة سرين هني اما لسر شاشة تلفزيون او سر منبر او لسر شارع اوهانين نش منهج اهل السنة والجماعة چونكي سبب ابو فوضى سبب تكدانا امنه و امانه الناف مجتمعي دا پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام بيعتش بسلمانة ورقت وكي عبادة كورة صامتت بيشتن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة قد ما بيعت وأم سوزت دين قهدارية بكين وأمر التجيب جيبكين أدباشيدا في منشطنا